Keiz, Uganda, KB, Hope Jump Entertainment, MRS Records, twaje abafumbira nitwe bana banyu mukomeze mudukunde, twaje Hope Jump twaje abafumbira nitwe bana banyu mukomeze mudukunde, twaje Hope Jump twaje. Hope Jump twaje, we not compete, we've come complete. Do fit and target, we live on the planet, sleep with no blanket, we look for dignity but not popularity. Yeah, but not popularity. Abafumbira nitwe bana banyu mukomeze mudukunde, twaje Hope Jump twaje abafumbira nitwe bana banyu mukomeze mudukunde, twaje Hope Jump twaje. Hope Jump boys ntabwo tugituje, ubwonko bwarahunze, benshi baratwanze baturyoza skill, badukinira deal, wabazana bashiru badusibiye ibikalo. Abafumbira nitwe bana banyu mukomeze mudukunde, twaje Hope Jump twaje abafumbira nitwe bana banyu mukomeze mudukunde, twaje Hope Jump twaje. Anyway, abagamba tetumanyi babuza wangwana, muzala webbe mukola kupanga amajani, sayilo tuyina ne plan, ababazala wa mana mude wa stan, akayuba kafe kati ya Lingitoni, munyumidwe mugeze sa, tuli kufamu, yeah, tuli kufamu. Abafumbira nitwe bana banyu mukomeze mudukunde, twaje Hope Jump twaje abafumbira nitwe bana banyu mukomeze mudukunde, twaje Hope Jump twaje. Katubashimira urukundo, support n'umwanya mwaduhaye, abafumbira mukomerezaho. Hope Jump boys tuzaba marirungu. Keiz Uganda, K1B.